Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Dangshen ka Sorkar ka lapan bena bakan Jingïarap da ka song pisa ka basan po hajar tengka. Syaki Haïing hasam jong kito ki bala Khlad no nakadaw ka jingpang COVID-19. Henry ki don ki long ying ki bahadu mentaru kimpat yo ya katai kesan po hajar tengka kumbala penbena da ka Sorkar. Haga lai po trik ubna jelleu arajar arpuway ka Batesi TV kala yo ban yakren bat ki artli ki long ying nagashnong maukan oper shalong ki bala do no ya ki ba e bathon jongki nakadaw ka jingpang COVID-19. Pada ka Jingïakren bat ngi kiliyatho bahado mentaru kimpat yo satya ya kata ka Jingïarap ka basan po hajar tengka kumbala penbena da ka Sorkar. Nila admit hospital hakatkan perik jong benai ni dengan dapat Khlad mapar haka akuai dari benai ni arajar kuai poni kirim hospital de nakal yang jong ke Sorkar hi nimpat yo kita ki Jingïarap pat hadu kini kisni ndai nakal yang jong roba shnong pat ila pasien yang ai ki account number de ngim tepat ya kata ka account number kile akan kerukom ni marba isu pasien ngaru ngasu ba kecing pana ba yo pisa rangi ngalak wajing tepan na civil ru akato kusngi i ongi ngem tep ai sakali hi ya kata te hadukan mentaru ya kata kepisa ngempat yo tila ngilapun pat i MDC ru i ong sapen pun i video te i video ru i ong hanaba ya ki account ngilak dan hanga waktu slice ya abai Haïing kepisa kan sapoi bai hiang rai hadukat menta pat ya kata kepisah ngempal ya jentip AI. Te kabaling ngok kawai kalong na kabenta ki account. Number account jang i ba nani na jing nan nang sim te kumno i video pat ong bau account la yo. Te uwei number account long kamut kabangi yo jentip ngi kidan hi kinang kenle ba ong ba dan kampan i transfer. La sen apa ke mobile de tu number jang ini i boyo positif kes iba tak fan mentah. Tidak kebentar jang ita iba Khlad pada nangan sim. Ya kata ka apa nama kan? Hagani gashnong ki don arngut ki bala Khlad no nakadaw jong ka jingpang COVID-19. Iway idai ikong trilis khar kongor ibala Khlad no haka santarik ubna jilleu arajar arpuway but iway pat idai ikong jina marbanyang ibala Khlad no haka arpuway tarik ujemang. Habaya keren bat ki khon jong kite ki arngut ki bala Khlad no kiliyatho bahaden ka jing Khlad no jong ki kme ki jong ki kilalaj ban le ya ka death certificate henrei hagani ka certificate amshim la tho bakila Khlad na ka jingpang COVID-19. Naduh bai Khlad ini i trilis khar kongor ibadai mido janga te ya report ngem sham yo dai rak akto kasni i am sawan sim kemudian buat ringkat kadar sedikit tedeng lalis siampat ya kadar sedikit ya report kimla ban ai namar di ong ba njoi positif de negatif te henrai ngi kan nyila yo pat ya report ke badang mi nang tai bla tho direct covid ngim sha ngim smutho kan ngi ong balai kane pakap di clear ikan covid te henrai ki ong em kong apswa sawan simbiang hadin sitayo te minta kasngi lalis simbiang ya kan report nyila yo ba kadai report positif.